Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyon amin papagayam. Intay ibasa ti Matthew Kapitulo 12, versikulo 37. Tadagitin to sa ti pakaukumam matlaan, no nagbasol ka, wenno saan. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, kan biag. Luding, kaya't kumanla alawagan, Jay. Di anya manang dancing, ibagam Sana kasta lasong sungatin nakit din ta nakasapsapa nga imay ka diti balay. Ha? Saan kamot asong sungatan? Kaya't kula adamagan kan Anya nga rod, ibagamon Nagadupay lakat apalpalikaw mo. Di mo pala ibagan no anya talaga ti gagaram. Manaktak ka. Kasano nga ibaga kat sao kamot asao? Di nakmat urayan amal Nagado ti trabaho. Manaktak ka, manang luding. Iso ano awan matlaang tinasayat nga ibagam. Pumanaw ka langan ta makadisturbo ka launa yan. Iti kastangar aramidam. Di ka la kumanap-napan, manang tansing. Nagsaysayang ka lang iti oras. Tasaan mo't la nalawlawagan ti amin. Wan nga rod, Lando. Diyak matla na ibaga ti gagarak. Takasano? Sumana umat ngamin ni Luding. Di mat dimngag apulos iti ibagak kuma. Anya ko mga minti bagam kan ko anaya. Kaya't ko kumaalawagan di ibagbagana. Anagado ka no ti inutangak adyak binayadan. Anya? Awan kinapod no day nga iwarwaras na adamag. Iso akayat ko kumaalawagan kan kwa na. Ngamkas di mat ngamin tinapasamak. Ay, unay maten. Ngam sana bale. Padasag tumanan ti makisarita kan kwa na. Numaikanak iti gundaway. Garangganjang kitdimot at tansing. Asino kumangaya kundi sungat kan ka dito mismo at teritorium. Uwan nga rod Jakmat itulok Iso aday jay. Saan apulos nakasao? Talaga brinatatat ko. Naglaingan akong di umay ditoy. Ang mga noomay nakautangan pa ikiti Isote ko na. Nga rod Osto di naramid mo bakit? Saan arumbang apaunaan ka kadagiti ka aruba tayo? Tanong mapasamak na ita, ay na, oray po otem to'y ibagak. Kabailan da kanton atenglen iti tenged mo no pakilga ka kadakwada. Jakmat itulok Noli. Saan mabalin? Ay na anak ko, di ka makibibiyang itiday tabanag. Amumat ti ugali dagi jay ngagasawa. Nanang, Ay nagalas ti panagsasauda. Sakot naglaing dapay ngagipangta. di kay madanagan nanang. Sandak mat siguro apagpupudutan. Tawan mat ti madingar aramida kadakwada. Pudno, ang amumat ama nagipapandagi jay ngagasawa. Sakot no asino man ti makita da akasarsarita ti kagura da. Guraan damatan. Nanang, Iso nga ganad ka, Lando, anak. Narigataan. Sa bali ti ugali dagijay nga agasawa, kunakmanan. Naimbagman, nakita ka dito'y manang tansing. Ne, Noli. Apay, anya ayat ti masapul mo kanyak ading ko. Di ka man naging sisingpot niyagsasaw. Taamok mo't lang nga nagalas to galim. Ne, Noli. Apay akasta kang agsasao. Anya ayat ti basol ko kan ka. Awan mo ti amok. Agdadata ajay asawam ti adatraso na kanyak. Takumpur miladitan ti imbagbaga. Oh! Di ka man agaramid iti sao, si kamanang tansing. Bakbakitan ka asalawasaw. Nagalasan ti tabas ti dilang. Agpay sumad yamin. Aguutag kagit di bakbakitan. Di mo ammo ti sasawam. Iso apanawan kalaengan. Tadyak ugali ti makiapa. Adula amin niya amom. Utangera. Naimbag kumaano amom tagbayad. Ngam itarayam mo't dagiti nakautangam. Utangera ka talaga. Nagbastusan day dyan nulay, takas tagayam ti inaramid na kin ka. Berting. Paiman, tay Ay, nakman saan? Saan, Berting? Pangaasim. Dumakla ang tigulo numapan mo ket din sungatan ni Noli. Anya. Kaya't mo asawain, palabsan talatan, ti inaramid na kin ka, kasjay, Berting, jak kayat tiriribok. Jak kayat adumakil da ito'y.
Ngam tanseng, imbabayin na kaday dyan ulay. Agasam ngay, si ka mismo tinagkuna nga impukpukaw na nga utangira ka. Palabsam nga ron tikas jay, ah? Huston, bay amon. Jak kayat tiriri ko nakmat. Isu adi mo kuman sungsungatan. Ay, una yan. Nagalas ti inaramid ni Noli kan ni Tanseng. Ha? Apay nanang? Anya tinapasamak? Nagsabat da kano. Kaday jay. Pinagsasawan ni Noli ni Tanseng. Impukpok kaw na kano asaan nga amo ni Tanseng ti agbayad iti utang na. Anya? Allah. Ket no saan mat akasta ni manang tansing? Nakasingsing patupay dayjay? Katuan mat. Hanggang sa bali nga ro ti ugali ni Noli. Isuda nga agasawa. Ay, anya lakid din na ya. Ay na, makasarak to lang ata itimang tibabkan kwa na. Nembag ano kasta lang ti aramidan da ken kuana. Tirigat na. No saan la atibab ti paramanda ken kuana. Anyamot nga ti maaramidan da jatan singay, ha? Agin lalaing? Ay na, bakit? Kas taunay ti daras na pimanaw ko naklangarudain. Ngam ne, kita lang amang ano ni Manong Bertingmat nga asawa na timangsungat ken ka. Dulamen! Pag timugig to pa ita nga gasawa? Narud kunamutlan no adda ka ba ilanda? Ha? Agin lalaing damot? Kas itinakunakaon, bakit? Saan arumbang nga agpakilgata iti oray asino? Ha! Isuda ti rumbang nga agbuteng ka data! Nay, si Kamat Gayam Tanseng. Ay, kumusta kayon ngay kan ni Berteng? Ay na, saan anasaya at nana? Talaga na palalo ti pungtot ti asawak. Anya? Naimbag at adumngagmat kanyak. Tanusan, amangan no anyan tinapasamak. Amangan no napanakit din sinungat ni Noli. Ay na, jakman amo kadagijay nga agasawa. Nagalas ti ugali da. Anya nga taaya ti basol tayo akaaruba da. Takas jay kit din ti aramid da. Jakmat amo, nana. Naimbag kit di tanasingpot kayo. Ay, no sa balilaeng. Amangan no anyan tinapasamak. Likliklikan mi ti gulo, nana. Iso nga imbagak iti asawak nga aguli magkamilatan. Nay, si Kamot Gayam lang daw. At kamat dito nga istambay. Ha? Manong Noli. Ay na, awan mo. Di naglatultuladan nagagat niyag trabaho para iti pamilyak. Anya nga iti maganap mo iti panagis-istambay mo. Kuha manong, sa anak mo't nga istambay ka. Di magasak lang, tapa nagiinanan. Rason ti sadot. Anya kumamot niya iti nakabanugam. Nagabuwak mo iti trabaho ka, manong. Ha? Na? Adda ayamot trabaho, landaw. Kat no agpada kayo kin ni Manong Berting asadot. Ha? Saan kid din niyagpaisaw? Sadot lang arodan ni Manong Berting takrot pay. Allah, ni Manong Noli mat. Di kagsawi ti kasta. Amang ano ko na ang dagiti dumdum ng kadata at chismisan ta ni Manong Berting. May sakamat gayam asumangka takrot Siyak laeng tagsasao may papankin ni Manong Berting. Tagpay sumot ngamin. Takrot na jay. Kunamlan asinaw. Rubi-rubag to pa jay bibig na. Agin lalaing da jay. Idin to tagtatakaw mat ijay trabaho na. Allah, anyang agtatakaw mo't ngay bagbaga Manong Noli. Saan agtatakaw ni Manong Berting? Anya kita saanan. Agtatakaw ko na langarudan landaw. Iso adi ka man kumontra, sika. Agtatakaw ni Berting. Ay na, nagalasan ti kasjay nga imbagbagan ni Noli, anak ko. Talaga, anang. Pirmi nga rod ti surundag iti adday jay tersena itay? Ay, tay ka na yun nga ibilin ko kan kalandaw. Amangan no mairamraman kakit din dita no kas pangarigan. Nanang. Amangan no si kanton ti pagpupudutan day jay anole. Amumatan ti ugali day ti asawa na. Di kagdanag, nanang.
Saan to ang mapasamak dayta? Ipalpalagip ko laang anak ko. Narigatan, ang mga nuanyakit di ti mapasamak. Talaga adya kung mapalabas da ito'y tansing. Anya ka ka di Berting. Agpanunot ka kuma. Saan arumbang atutupam dagiti na idanon kan ka asao-sao. Nalabasan da di anulay. Punamulan na sinon. Berting pangaasim. Kabisado kan no si kati agpungtot. Diyak kayat ama ilawaan ka. Iso apang ngaasim kuma. Malala. Dumngagakan ka. Nga maudin da ito'y Ha? Nuaddan to pa'y aramiden da di anulay. Ladingitak. Ngam syakton ti matungpal. Ay na, saan ang mabutang nilakay ko kani Manong Berteng? Isukit di ati mabutang kani Noli alakay ko. Anya kumangay mo ti amo day di Manong Berteng? Agpadadalaang mo't kani Manang Tansing. Apay ayan ni Tansing. Na, apay di yo amo? Nagtrabaho idi kas bailarina ni Manang Tansing. Nagamamuda ni Manong Berteng iti club. Iso aya. Wan ko naglangarudan. Iso asaan man nga gindadalos ni Manang Tansing? Ngamin, amok di amin. Ay, talaga nalabasan ti aramid daludeng kanole. Sobran tikas dya pa nagsasauda. Nanang, Ay kababain tikas jay. Ay, may panagnagda nga raw dagiti bagbagada. jak amuan nanang. Ay, iti ka nito amay danon kada Berteng kantansing dagita. Ang mga nuanya ti mapasamak. Kastamo ti bagbaga dagiti kalugaran tayo, nanang. Ay na, yad adayom ko mah, Diyos ko. Ay, ang mga nuada da ka sa mapasamak. Ang mga nuada pa'y mailawan. Imbaga kon ken katansing. No agaramid pa'y itisaan ko ang magustuhan. Agpipinasin siya kamlangan. Berting, Napno anakon! Iso nga aramida kon ti amok arumbang. diyak kayat ama ilawan ka, Berting. Iso apang Di ngaasim kagdanag kuma. taligal ti aramida. Ha? Jak tutupan ti kas di tao, nga awan pulos ti dayaw na. Iso aligal apamuspusan ti aramida. Di ka maawatan, Berting. Anya ti kayat mo asawan. Sabali ti agparparik na kanyak, Noli. Apay? Kasla dada ka sa mapasamak. Ha? Anya ko mati mapasamak? Di ka kadiagdanag bakit? Awan ti dakes a mapasamak. Siyak ti magam mo. Awan to ti mabalin amang ko ti karata. Kabutang data. Noli, kita ang. Ne. Apay nga dalugan ti polis ang nagsardeng iti batog. Adda nga tadagas ang napasamak. Anya jay ko nam, anak ko. Pinik up dagiti pulis da Manong Noli, kan Manang Luding. Anya, apay nga men. Sigun itinamuak, indarom ida ni Manong Berting. Anya, Kasta ti sao-sao nga agwarwaras ita dito'y lugar tayo. Anya ti makunayo ita. Nagadaw ti kalugaran tayo anang paneknek kadagiti sinasauyaw kontra kanyak ken iti asawak. Iso adi kay makapaglibak apulaos. Ay, Manong Berting. Si Kanulay, imagbagampay atakrutak, adi kakabailan, nagado ti nakangag. Ita, anya nga ti aramidam, ha? Manong Berting, awan magkat ti sinasahok. Di kan makapaglibak. Ado ti witness ko akalugaran tayo. Katapno siguradaw, alaak pa'y nilando nga ag-witness, ta iso mismo tinangibagaam. Manong Berting, kasya na kami kumamot pangaasim. Manong Berting, kasya na kami kumamat. Di mo ituloy ti darom mo. Saan mi kahit ti may balod, Manong? Ladingitak, ngem nalabasan ti aramidyo. Iso adya kun isanud pa'y ti darom ko. Kat jak agpaariglo apulos kada kayo. Tano aramidak dayta? Sigurado nga ulitin yung metlang tinaalas nga aramid yaw.
Di kayon ikan iti gundaway ang mga ramid iti sabalay, iti inaramid yo kanya. Tapno ag nakem kayaw. Ijam ti agibet iti sao at di mo matamo no pudno. Di ka gisawang iti makapasakit iti padam a tao. Tama nga no inton agtinag ti kwenta kat agbalat at to amin kan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno, kan biyag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician, Mark Molat. Isagsagot kada kayo TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Naimbag nga oras kada kayong amin.